sisa bedlule ndithi yo kuba lemoto ezehlapha entabeni bandithi hayibo nam ndiyafa kulanta haleluya sembe satshola sazoba lapha haleluya sibonge support ke bangcwele kakhulu Thixo esixhasa macalonke esinceda kwamasima masiyisupport into kaThixo sibe khona uba khona ukuphumelela entweni kaThixo bangcwele uba khona noba wenzakani kodwa uba khona oku haleluya siyayibonga kakhulu lonto bangcwele siyayibonga next this month lenyanga mamoya lenyanga 28 haleluya siyasibambe kabangcwele ngolosihlanu ukugqibela kulonyanga haleluya ngolosihlanu ukugqibela kulonyanga engathi hayi uthenge ngo31st nene ngolosihlanu nge2028 izabe ingolosihlanu yokugqibela kulenyanga kaNovember haleluya siyakholwa mhlawumbe ke singathi yokugqibela kwanye yokugqibela haleluya kodwa ke sikhona siplana haleluya kodwa bana sayanansa pa estrand basabe senza ntoni na kule nyanga kaDisemba haleluya sicacise kahle ukuba sabe senza ntoni kodwa ke akuhlaleki nje abantu abakwasobala nje kulonyaka abantu abakwasobala nje kulonyaka osokwenziwe ngoku usukela ngoJanuwari uzoma ngoku haleluya uThixo lesithwala bangcwele singena kuvuselelo zomama imvuselelo zotata iPasika sihambe sisokuma ngoku haleluya unyaka wathi wasithwala sathi sabalapha siqhuba sixhasana bangcwele sixhasana because ayikho into ebalulekileyo phela kokuxhasana into kaThixo haleluya Ngizolifikela abazalwana babebuilder besakhi iBhayibheli Nkosi yami kwabona kanti bafuna uye ezulwini haleluya bona bafuna ubheka ezulwini haleluya kodwa uThixo wathi hayi man ayondlela ubheka ezulwini le man bathukathumba kodwa uThixo ngalendlela sesizakayo namhlanje akangeke asithukathumba asibambele ngalendlela sibambele ngayo akangeke asithukathumba uzawuwenza sibambane futhi sazane futhi senzeni konke uThixo esafuna haleluya siyabonga kakhulu bangcwele benza kuphela nje kuloo ndawo 28 sise Strand uthanda ukuyofika sifisa uthi basincede sifika khona nathi haleluya bakhona abantu bazabe bekhona eStrand bakhona abantu bazabe bekhona eStrand 28 bakhona bazabe bekhona eStrand 28 sizilungisela ukubala namhlanje uma usebenza iroster ibala kwagogo ukuthi ke 28 ayishaye ukubona isandla kakhulu haleluya aleni vusela uroni pa vusa uroni pa siyapontuka biza uroni pa haleluya bawulana waseStrand bawuvela haleluya bawuthunywa sibiziwe eStrand haleluya siyabonga abangcwele sibuyele emakhaya cela bonke abazalwana abasuke eKhayiphateni bame ngesinyawo haleluya Khayiphateni yonke shayela uNkulunkulu izandla abangcwele uyawuzokha amacinci bawo haleluya silisandla ke bangcwele haleluya silisandla bangcwele ngeNkosi haleluya hiwola
sihlale phansi bangcwele siyagoduka. Cela uhlale phansi hamba bangcwele sesisale mezosemba. Uphakame mamnikani izame. Hayi isitulo sakho sawusala singenawo umdisa ngaphambili. Mazimeli bawuthunya mamuthunya phakama bekuze ngaphambili. Landele mamuthunya. Landele mamuthunya. Izamela bethawa. Isa mamukeni. Yasimela membiza nakaphuma ngapha kwamampunzi. Hayi bonke kamali. Silisa ngabagcwele Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Washa Jesu. Bana basata. Otata basuka bangaphambili bathi batshatile khanga baphakamisa omama. Ngizalenza lelo nto. Alibonke igama lenkosi. Ngizalenza lo nto. Alibonke igama lenkosi. Hallelujah. Ngapha iqaleni ngumamukeli. Estrad shayilo kulo zakhe. Hallelujah. Ekwakhe ngumama uPhuthu eKhayifadeni shayilo. Hallelujah. Ekwakhe ngumama uMonakali eMfuleni shayilo. Ekwakhe ngumama uThunywa eFishuku shayilo. Ekwakhe ekwam amen. Mamunikane eDlovini. Hallelujah. 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 Besine conference yoma.